ngoma ekhulu namashumi ayisishiyagalombili nanye. Ikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanye. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Phakama, uphakama ngegama leNkosi.
ngoba angiboni ukuthi maba bemphatha kahle wayohamba athi bashiyelana labo bantu wayeseze buyale eseza lapha kithi angazi ke thina ukuthi singaphi kwalokho ukuthi simphethe kahle noma simphethe kanjani kodwa le ncwadi engiyifundile ikhuluma nathi ukuthi noma senzani noma leyo nto sicabanga ukuthi inkulu kangakanani noma inabantu abaningi kangakanani abayithandayo mawuJehova engayithandi leyo nto ayilutho uma efuna ukuyiqeda iyaphela nje kalula noma thina besiqinisekisa ukuthi ngeke iphele uma iyize njalo iyawuphela kube sengathi ayikaze ibe khona nabo bonke ubukhulu nobubanzi bayo noma ngabe kuthiwa wena uyangabaza noma unesiqiniseko noma unjani uNkulunkulu akanandaba nalokho ubaba mkhulu wayebathanda abantu kakhulukazi leli bandla lakhe lamaNazaretha laba yinto yokuqala neyokugcina emoyeni wakhe ephila noma esehambile emhlabeni uthando lwamaNazaretha aluzange lunciphe lwanda njalo waloke wathanda othi mayikhuluma ukhuluma indaba yomuntu uthi kwakunendoda eyayakhe eduze kwehlathi elibi elesabekayo leli hlathi lalinezilwane ezidla abantu uthi kwase kuba khona isilwane lapha esinamandla kakhulu kulezi zilwane esasingabe sabi inhlobo abantu uthi sabadla labantu isilesi silwane kwaze kwesabeka manje ukuba abantu bahambe eduze kwaleli hlathi kodwa lo muntu wayedabuka kakhulu uma ebona abantu abahamba ngokungazi abahamba nje becabanga ukuthi bahamba endaweni enhle kanti bahamba engozini wayesecabanga ukuthi konje laba bantu ukuze baphephe ngizawubenze njani
ngoba lesi silwane siyababulala laba bantu. Wayese ethatha umfana wakhe omncane nje sebehamba befike bakha indlu eduze kwaleli hlathi endleleni lapha abantu behamba khona ngasohlangothini lwalapha umuzi wakhe ungakhona ukuze abantu mabeqhamuka abavimbe ukuba bangedluleli kuleli hlathi eliyingozi. Lo muzi wakhe wakhayo abahlalise kuwona baze babe yidlanzana bathi mase bebaningi ke abadedele bahambe ngoba sasibesaba abantu abaningi. Lo muntu uyabonakala ukuthi wayebathanda abantu, wayengakhethi, wayebathanda nje bonke. Esingakuzwa ukuthi bona babe bacabangeni ngaye noma nabo babemthanda njengoba ebathanda yini, noma babe ngenamsebenzi nje bengenandaba asazi. Kodwa yena wayezimisele kakhulu ukuba kungabi khona umuntu ozodliwa yilesi silwane esase sibaqedile abantu. Lesi silwane inkosi yasePhakameni mayikhuluma ngaso kuyabonakala ukuthi lapha phakathi kwethu wayekhuluma ngoSathane, lo odla izinhliziyo zethu, angathandi ukuba sibheke kuNkulunkulu, afuna ukuba sibheke kuye, sibheke emandleni asemhlabeni, amandla adlulayo azodla imphefumulo yethu, bese kuthi kusasa mase sifanele uhamba siye phambi kaNkulunkulu singabe safinyelela ngenxa yokuthi imphefumulo yethu ibingamsebenzeli uNkulunkulu, yadliwa yilesi silwane. Lo muntu ke wayekwazi ukubavikela abantu ababeqhamuka ngakulolu hlangothi lwale ndawo ayakhe kuyo, ababe nenkinga mhlawumbe bakuyilabo ababeqhamuka ngakolunye uhlangothi, ngoba wayengeke azi ukuthi angabasiza kanjani. Ushambe uhambile lapha phakathi kwaleli zwe kakhulu, ehamba yedwa, ehamba ekhuluma into eyodwa kubantu ukuthi balekani, balekelani uSathane angayidli imphefumulo yenu, ngoba kusasa uma nihamba niya kuNkulunkulu, lo nkulunkulu eniya kuye akakwemukeli okungcolile. Abantu abangcolile abangeni phambi kwakhe, abantu abaphatha izinto ezimbi abangeni, nabakhuluma izinto ezingalungile abangeni, nabamcabango yabo ingalungile abangeni. Ufuna abantu abangcwele, abantu abahlambulukile, ufuna abantu abagezile. Manje ke wozani nizogezwa. Uthi ke nakhele umuzi wasePhakameni lapha kugezwa khona yonke insila nezisila zobumnyama zalapha emhlabeni. Uma umuntu esegeziwe ayalwe ukuthi usuzophila kanje. Uma egcina konke lokho, uNkulunkulu uhlala ephambi kwakhe akaze amlahla, uyamlondoloza. Lokhu kukhuluma noma kwakwenzeka kubabamkhulu, kodwa njengoba silapha nje sibaningi kangaka,
singubufakazi bokuthi sesike sakubona lokukhuluma eduze nje kwethu. Ngamzukane uThingo luthatha isinqumo sokuba luhlele indaba yaleli bandla. Ngingacabanga ukuthi luyafana nalomuntu owayakhe eduze kwehlathi owayivimba abantu ukuba bangadliwa nguSathane. Ngibuka indlela laba bantu ababhekene nathi asebelone ngayo ibandla likaNkulunkulu. Ngithi mina hawu kwakuvinjwa lento kanti na kwakuvinjwa into embi kangaka na. Namhlanje laba bantu bayaqhwayiza benza konke abakuthandayo bese bembatha ingubo emhlophe ngaphezulu. Ingubo emhlophe le sekuyihlathi labo lokucasha bafihle imikhuba yezono zabo abazenzayo. Noma sinabo lapha abantu abanjalo kodwa ababaningi. Noma bekhona abakuthandayo ungafuni ukusuka ezintweni ezimbi kodwa ababaningi kangaka. Angisho ukuthi abantu abalapha baqotho kodwa kuyabenzima ukuthi umuntu enze izinto ezingalungile ngoba ziyakhuzwa kuyakhulunywa ngazo ubusuku nemini. Laba abakhuzwa umuntu akho umuntu okhuluma ngesono. Intshumayelo yesono intshumayelo engekho phakathi kwabo. Intshumayelo ekhona eyamanga ukuthi amanga awalutho. Amanga ayakwazi ukwakha into engekho ibe khona. Amanga ayakwazi ukuthi enze udumo obelungekho lube khona. Manje awanalutho. Nami njengoba ngikhona nje kukhulunywa indaba eyodwa lapha bekhona kuthiwa koshaya umsombuluko ungasekho. Indlela engigula ngayo kwembulwa nje kwembeswa kwazi ukuthi kuyakwenziwa njani. Manje ke ngase ngibona ukuthi hawu lo muntu wayebathanda abantu kakhulu. Wathi mayibona lento wenqaba wathi hayi abavinjwe labantu bangaye esifogweni ingekho into ebavimbayo. Kuyadabukisa ke ukuthi abantu abaluzwayo lolulimi ababanga ngoba ayicabanga. Mhlawumbe wayicabanga ukuthi ingcosana ezawuhlubuka imhlubuke kodwa kwahlubuka bonke abantu kwasala nje abantu abangangani. Ngiyacabanga mhlawumbe ngokwasezulwini ngoba thina asazi ukuthi kuNkulunkulu nibaningi kakhulu ngoba wathi mayethuma uGideon lo ebenizwa ngaye ekuseni emthuma empini wayeseyababaza wathi hawu Gideon laba bantu oyolwa ngabo baningi kangaka. Hayi laba bantu mabenqoba abazi ukubona ukuthi kunqobe mina. Bazotusa amandla abo nobuningi babo. Manje ke ngithanda ukuba ngibaphungule. Hamba kuye kubo ubatshela ukuthi ngithe labo abezwa benovalo naba novalo lweingane zabo emakhaya abagoduke baphinde emakhaya. Base beyahebhuka ke kwaphuma abantu abaningi baphindela emakhaya bebalekela impi. Bathe mabesala wathi uNkulunkulu hayi ziningi lezi inkulungwane ezisele ezisihlanu hayi abahambe labantu bathathe bayisemfuleni uthi ngithi abaphuza amanzi
bathi mase bephuza wayesethi uyabona ke laba abaphuzisa okweinkomo batshele bonke bagoduke baphinde emakhaya usale laba babewacakula amanzi bephuza njengabantu yaphunguka lempi yaze yasalisa amakhulu ambala iyobhekana nezinkulungwane eziyamashumi amaningi wayekwenzelani wayekwenzela ukuthi uma enqoba kungabi bikho odidekayo nofunayo ukuthi labo bantu banqobe kanjani umuntu oseceleni avela bode nje ukuthi hawu uNkulunkulu usenqobile naba laba bantu obekuthiwa abancane bayize abalutho uNkulunkulu useyehlulile impi enkulu kangaka ngabo na lo uNkulunkulu elimlandelayo ke unjalo selokhu abakhona akakaze aphinde futhi abe ngenye into uselokhu aba yileyo nto ayinaqala ukuzwa ngaye eyiyo abantu abaningi abakhona nje einkonzweni base becabanga ukuthi lezi zimangaliso ezikhona eBhayibhelini sezedlula isikhathi sazo asisekho isikhathi esikhona sokuba kushawe imfijoli emasontweni kudanswe bese kuthiwa kukhonzwa ke uNkulunkulu uNkulunkulu singamkhonzi ngokwakhe simkhonze ngokwethu uma sicabanga into ethize thina kube yiyona ndlela uNkulunkulu esimkhonza ngayo kanti uNkulunkulu akanjalo uNkulunkulu wayibeka zonke indlela zakhe phambi kwethu wathi ngithanda ukuba umuntu ongilandelayo ahambe ngalendlela manje ke asazi ukuthi abantu abelulekwa iminyaka eyisihlanu nezinyanga ezithize ngaphezulu uma ufisa ukubakhalela uyawukhale uthini noma uyawukhale uthi ngiyadabuka ngale minyaka esesizame ngayo ukuthi sinibuyisele endleleni angazi ngoba phela abasiwa amatshe ngabantu laba makukhulunywa bayezwa bezwa njalo abathule bayaqoloda inhlamba abayiyekile bethuka inhlamba esabekayo ngisho izingane zakhona ezinjalo noyise bazo nonina bazo noyise mkhulu nogogo bazo nabo ba mandla ngolimi olungahlambulukile ngikukhuluma lokhu ngoba sekufika isikhathi sokuba uNkulunkulu azibabaze ubukhulu bakhe lesi sikhathi kwafungwa kwathiwa asoze safika kwaba ihlaya elikhulu kwathiwa kuyobe kwenze njani akukaze kwenzeke lokhu emlandweni waleli bandla kuzawuqala ngosibanibani ngoba enjani yena ayinakwenzeka leyo nto kwaba ihlaya nje lodumo akwaba bikho umuntu ocabangayo ukuthi lolu suku liyawufika ngempela abantu abaningi babebona ukuthi kuyaganga kodwa babethi mabesatshiswa ngokuthi lolu suku ngeke lifike babone kunjalo ngempela bangaboni ukuthi uNkulunkulu angalifikisa lolu suku bebuza ukuthi pho mayizolifikisa lubanjwe yini liyawufika nini siyobe saphila thina na hayi sobe singasekho kodwa uNkulunkulu akanjalo ikhonisa lukazi lapha isigane kwayikhali umfundisi lo ikhali esingumkhokheli safika saguqa lapha lini sathi baba ngizocela ngicela ukuba ngingahambi
isinqumo saleli cala singaphumile awase ngithi mina inkosi ikubusise kulonyaka sigule kakhulu ngicabanga ukuthi kwakungujoni makungekho ukuphela kwaMeyi sagula nje sabangwa nezibi kwaba kubi kwavalwa amehlo baze bafika abantu abaso ngithi nomyeni waso wayesecabanga kanjalo ukuthi cha akacelelwe indlela lo muntu umdala manje indaba yakhe ayisabonakali kahle base behamba ngiphendulanga ngathula nje kodwa ngathi mangena endlini ngahlala phezulu kombhede ngacabanga ngathi hawu umkhokheli wathi ucela ukuthi angahambi isinqumo secala singakapheli ngoba sekuqediwe nje ukukhuluma usehambelani manje usehambelani uNkulunkulu engakakwenzi lokhu akucelayo ngoba ngibona sekuseduze na njoba ngikhuluma nani nje sikhona asikaya indawo ngithi kini ngiyabonga kuNkulunkulu ngoba baningi abantu abanjalo abebenalo mthandazo nalabo abahambile abahambelanga ezeni konke besikwenza nabo nempi abashiye sibambene nayo bebeyibambile nabo ngakomoya ngokwasezulwini ngoba ngamzukane ngiqala ukukhuluma nani ngosuku nje lokuqala ngiyakhumbula ukuthi ngantshela ukuthi njengoba silapha nje asisodwa kukhona abantu lapha basezulwini phakathi kwethu lezi khala enizibonayo ezikhona phakathi kwethu zihleli bona ngoba bona abekho emangeni abakwazi ukuthi mabe ngale kwelizayo babe semangeni baseqinisweni bayakubona konke okwenzekayo manje ke bakhona lapha phakathi kwethu manje ke ngithi noma besiphuma siya enkantolo besihamba nabo besihamba nabo bebengasali namanje kunjalo ngithi ke kini lo nkulunkulu enihamba naye akusiye uNkulunkulu wokuba kugangwe ngaye uNkulunkulu wokuba udumo lwakhe luphakanyiswe luwenziwe lube lukhulu angazi ke abantu baningi nemicabango yabo injalo kuyahambe ke kodwa bese kufika izinto ezibayengayo nezibakhohlisayo nezibakhiphayo endleleni kaNkulunkulu bazibone nabo sebekulula sebengakwenza lokhu nalokhu othi baba mkhulu ngemva kancane kokuhlubuka kukaMbonambi uEzra waye ngabantu lapha waqala wakhuluma nodade wabo waqale wakhuluma nabantu wahlela ukuthi ubaba mkhulu adingiswe aphindiswe ezweni lasenhla lapha ayeqhamuke khona base bevumelana lo mfana wayesheshe wagcotshwa nje esemncane waba ngumshumayeli emthanda kakhulu baba mkhulu nguye lo ayeyomlobolela ngamzukwane kufika isimemo sokuthi aye entabeni yasenhlangakazi wayecelwe nguyise uJan Dambuza ukuba ahambe ayolobolela indodana yakhe uthe mayesehleli lo mfana wayesengenwa inhliziyo yomona wabona ukuthi konke lokho kwenziwa ubaba mkhulu naye angakwenza
futhi yena mhlawumbe angakwenza kangcono ngoba wayedlulile esikoleni lo muntu osiholayo akayile nasesikoleni manje uyihlaya usihlekisa ngabantu uma eseyihlanganisile lento yakhe wayesecela udade wabo wathi dade wethu mntaka baba ngisize manje sesikhathele thina yilo muntu imithetho yakhe futhi ilikhulu nathi sifuna ukufana namanye amabandla manje imithetho yakhe iyasivimbela wena uzongisiza kanje uyawungena endlini lapha elala khona uhlala isikhashana bese umemeza uthi nangu ushembe engibamba siyobe sesiyambamba kushembe thina simqhube simse emaphoyiseni emthethweni bese sicela ukuba adingiswe abuyiselwe ezweni lakubo lapha ayiqhamuke khona basho njalo ke nakini lapha ekuseni bathi asimazi lona thina ngwasephakameni angaze ngiphiki ukuthi ngwasephakameni selokhu ngaba ngwakhona anginakuyeka futhi uba ngwasephakameni yawuhlale ngingwasephakameni bathi manje asimazi ukuthi ufunani lapha phakathi kwethu akahambe abuyele emzini kayise awu intombazane yaqala enqaba kwalukhuni nje kuyo ukuthi manje ngizawuyithini lento yathi hayi ubaba mina ngiyamthanda ubaba kanalutho wathi hawu mntaka mama uyangilahla na ngethembele kuwe ayazi avuma intombazane kuthe ngelinye ilanga esihamba isiya kubaba mkhulu isithi baba ngicela ukuthi ngilale lapha endlini yakho uthi ubaba mkhulu uzawulala lapha mntanami na uthi cha ngizawulala nje khona lapha eceleni kodwa ngilale la endlini uthi ke ubaba mkhulu hawu mntanami ubona ukuthi kuyakulungela lokho na wathi baba kuyangilungela uthi ubaba mkhulu kulungile mntanami ngaphambi kokuba ulale namhla qala wenze isifungo sani baba na sokuthi mawulala lapha endlini namhla awusekubuya ulale kwenye indawo uyawuhlala ulala lapha nje kule ndlu lapha ngilala khona nawe uyawulala khona noma ngabe ngikuphi uyawulala lapha ngilala khona yaba likhuni ke manje lento entombazaneni yaqala manje yakhala akwabe kusazeka ukuthi sekwenze njani yayisiyaphuma yahamba uthi Ezra hawu wenze njani na wathi hayi into engihlangabezane nayo iyasinda kakhulu ngabe kanje awu into enkulu kangaka kodwa ebengithi ngisize ngayo ayabi saphumelela lento uthe kusuka kwakuvela ke kwabanye abafana ukuthi cha bekunetulo la lokuthi ubaba mkhulu adingisa wayesebaleka uEzra wahamba waya eGoli wayofuna umuthi khona ngithiwa okwakhe ibandla elizoba ngaphezulu kwelikaShembe bonke abantu abahlakaniphile bayibenze njalo uyathi manje nomoya wedimoni abesehamba ezinyangeni athi ufuna umuthi wokuba ngaphezulu kukaShembe uShembe ke akanasikhathi sazo zonke lezo zinto unendaba kaNkulunkulu nje kuphela uma esehambile uEzra ngoba base bebaningi abantu abamthandayo ngalesi sikhathi uthi ubaba mkhulu abantu abami ngithe ngilele ngabona isitimela
Sihamba ngamandla kakhulu sigijima. Laba balesitimela besinabantu. Basekuphakameni. Begcwele kulesi sitimela. Lesi sitimela umuntu obethi mayisengenile kusona angabe sakwazi ukuphuma. Noma ngakhala, noma ngamemeza, noma ngenze njani. Amandla okuphuma awekho ngoba ogadi balesi sitimela banolaka kakhulu, baphethe insabula eziconsa igazi. Uma usungenile ababe savuma ukuthi uphume. Namuhla basabanjwe lesi sitimela besihamba ngejubane. Uthi ngithengizwa kase kunesililo phakathi kulesi sitimela esikhulu kakhulu. Uthi laba bantu bekhala bonke. Uthi lesi sitimela sigijima ngathi siyandiza. Uthi bekhala befuna ukuphuma. Kodwa kungasekho lokho, amandla okuphuma engasekho. Lesitimela sihamba nabo siyalapha bengazikhona. Kodwa bebethu mabelunguza laba bantu ngamawinda lesi sitimela. Bese bembona uShembe ehamba lapha kude phansi. Enqamla izinkalo ehamba phansi. Nalaba bambalwa ahamba nabo. Inkumbi ngeinkumbi zigcwele isitimela. Abantu banjalo ngizama yalaba abala ephakameni abangamaNazaretha bayithanda izinto abangazazi. Ziningi izinto abangene kuzo ababengazange bayibone. Kuke kwaba khona inhlangano la. Kwathiwa inhlangano yentsha inabashu. Isungulwe ngumpanza lo osesungula ibandla lakhe. Wakha le nhlangano yedwa nje. Waze wabhala nomthetho wasekelo wayo. Wabutha bonke abantu, kwangena mfundisi, kwangena mkhokheli, kwangena mshumayeli, kwangena bonke abantu. Kwathiwa inhlangano yentsha. Hawu, lamakhehla nalezalukazi intsha na kwathiwa hayi bashe inhlizweni. Kwayisimanga leso. Hawu, le nhlangano yiyo ebihamba phambili iujantshi walesi sitimela sasebumnyameni esilayishe bonke abantu. Kwangenwa kanjalo kwathiwa hayi sizobuthi intsha yona esizofolosa ngayo. Intsha yona ezosibangela umsindo kwenzela ukuthi okhuzayo othi kungahanjwa ngalendlela angezwakala. Nangempela ke kwaba njalo. Ngiyalinganisa-ke ukuthi abantu basekuphakameni izinto abangazazi bayithanda. No-Ezra wathi uma ekhuluma nabo ebathembisa yonke into abangayazi. Bakubona ukuthi lokho kuphambi kwabo akulutho. Okukhulu yiloko kuzano Ezra. Okuzothi uma ibandla seliphethwe nguye
bese kuba nje kube nje bengenaso isiqiniseko sokuthi kawuba njalo ngempela yini. Kutheke mase behamba nalesi sitimela sebenosizi manje lapha sebekhala bayibona inkosi yasephakameni ihamba lapha phansi kude ihamba nabantu abayingcosana ingajahile ihamba kuzo lezi ndawo ezinamanzi nezinodaka nezineyintaba nezinamatshe iya lapho sibizelwe khona ngoba njengoba silapha nje sizimenywa ngokwasezulwini asihambi ngakho ukuthanda kwethu asihambi lona uhambo lokwesasa sihamba uhambo lwasezulwini uhambo lwethu lwabiwe singakabi khona thina kulomhlaba sabekwa uphawu lokuthi nina niyawuzalwa phakathi kwalobu buNazaretha noma wena uyaba ngumlandeli walobu buNazaretha. Uma usukhona ke kulobu buNazaretha akukho futhi okunye ukuba uhambe ngendlela le ushembe ayithunywayo ukuthi ayibeke phakathi kwethu. Lezi indlela ezingamlelayo lezi indlela ezinobumnandi ezithi akuhlangana abafazi namadoda nabafana namantombazane phakathi kobusuku ndawonye isiqalekiso leso akusiyindlela kaNkulunkulu into kaMpanza le akusiyo into kaShembe. uShembe akakwenzanga lokho wathi akube khona u23 kube khona u25 kube khona u14 abakwalaziyo lolulwimi bayakhumbula ukuthi lezi zinto zenzeka kanjani. Akukho ukuxubana nokunye cha akukho ukuxubana nokunye konke njengoba sihleli nje lapha enkonzweni sihleli kanjalo sihleli ngazo lezi zinhla ezintathu uNkulunkulu asipha zona. Manje ngiyanexwayisa ningajwayeli ukuthanda izinto eziphikisana noShembe. Mina ngezwe ngangisemsinga ngalesi sikhathi ngifundisa khona bengixoxela abafana esasinabo lapha enkonzweni ngibajwayele bengixoxela ukuthi cha kusungula inhlangano lapha inje hawu yebo na ngithi mina nenzani nilekelela uShembe yini bathi bona siyamlekelela ngithi mina cha ngibona sengathi nina nakha iplatform yokuba nigibele kuyona nibonwe. Bathi hawu wasidumaza ngani na ngithi mina manilekelela uShembe iyodwa indlela yokulekelela uShembe ukuthi uphume umela uthi gcinani imithetho yesabatha gcinani imithetho kaNkulunkulu ningayidli ingulube ningawubhema ugwayi ningaphuzi utshwala ningawagunda amakhanda nezilevu zenu yekani ukwenza zonke lezi zinto ezicunula uNkulunkulu ngithi yona kuphela indlela yokulekelela uShembe leyo hayi ukuthi uzawusungula inhlangano wena athi uShembe amafazi namadoda akungahlangani uthi wena hayi akuhlangani busuthi welekelela uShembe cha akukho kunjalo ngani na lezi ngane zaziyenza lento zingazi ukuthi uShembe wethuke kangakanani. Khona incwadi la yabhalwa ngo1927 bhalwa lapha eNdwedwe la inkantolo la nganomsemtshebheni kuthiwa kunomuntu lapha wakhumuzi omubi lo muzi kuhlangana abafazi namadoda kulalwe ndawonye akwazi ukuthi bazawuphumani kuloku kungcola okungaka. Uthini wena namhlanje umfakazi walokho uhamba uhlanganisa abafazi namadoda ufakazela le ncwadi eyabhalwa eyayithuka ubaba mkhulu busucabanga ukuthi khona into oyenzayo wenzela uShembe cha
shembe welekelelwa ngento eyodwa welekelelwa ngokuthi uma ngikhona la ngembethi ngube mhlophe ngigcina imiyalo yakhe amen uma ethi akungahlotshongwa ngingahlobo mayetho ngingila kabafuni nami ngibe njalo umuntu angibafuni manje ke zonke lezi zinto ziba nemphumela emibi senze njani isitimela na lesi sase silayishe sinyitheka sigcwele bonke abantu ababebona amadlela alihlaza kaEzra sahamba nalabo bantu bathe babesibona sesingena emahlathini amnyama sakhuphuka isililo bakhala kakhulu manje saye sangena emahlathini amnyama ababe besabona lutho noshembe ababe besambona lo kade bembona ehamba kude ababe besambona oh yes oh yes Nithi namhla kusekhona indaba amehla akho asathi mayibuka kube khona indawo eyisithele ongayiboni kodwa leli ilanga esihlabelela ngalo kuyabe kungekho ndaba kuyabe kungekho gquma umhlaba uyokuqondile uyokubona lapha ya uzibona wena nayo yonke imisebenzi yakho ihlale lapha phambi kwakho awukwehlulelwa akho umuntu oyoma phambi kwakhe athi uyabona wena wenza lokho cha yofika ihlale nje phambi kwakhe umsebenzi ubuso uyazibona uyikhumbule yonke ukhumbule nelanga manje ke abantu bacabanga ukuthi yawufika ilanga bese bechaza cha thina sezwa kumemezela umuntu omkhulu akukho lokho othi uNkulunkulu uAdam uthoniswe lo mfazi engakunika yona ethi ubuyisela iqale emva uthi ya ngiyakuzwa uthi woniswe lo mfazi engakunika yona ake ngibuzeke umthetho engawubekayo ngawubeka kubani angubeka ngakuwena uthi uAdam wawubeka kini ngithi mina uthi ke uNkulunkulu wayephi umfazi Nkosi wayengekho manje pho uqale nini lo mthetho ukuba mncane kunalomfazi engakunika yena awumtshelanga ngani umfazi ukuthi cha uNkulunkulu wangibekela nanku umthetho angingakwenza lokho wayethi usecashile ecabanga ukuthi useyisibekele manje mayithi kuNkulunkulu hayi wena Nkosi nguwe
owaletha lo mfazi manje mina ngalingeka wayicabanga ukuthi sekuphelile uNkulunkulu semehlule uNkulunkulu cha ngabe kumthetho oqala ngase ngikunika ke lo mfazi wehluleke kanjani ukumtshela ukuthi umthetho uNkulunkulu angibekela wona nanku na abanye ke bacabanga kanjalo bacabanga ukuthi khona izathu abazozibeka ezinhle nezinkulu nezinjani thina inkosi yasididisa yakhuluma emzimoya manje sase siyadideka ke thina yakhuluma wena awungenze njalo mase befikile abantu kuwe bethi kuyawuchitheka igazi kwazawuchithekele kabani igazi uma wangezi kwakungeyile lami lelo gazi laliyochitheka elikabani uma balechithela omunye umuntu kwakuzoba namehluko omunye wawungeke kube khona umehluko inkosi yayazi ukuthi baqonda ukuthini babeqonda ukuthi bazawungibulala nempela ke kwakukhona nasemcabangweni yabo lokho ikhona insizwa eyake yakukhuluma yabuza ukuthi ngithuleleni kani mbulali ngani lo ngoba uphazamisa uthingo na ufuna ukulikhipha esikhundleni bayengakhulumi lo owayesithusa uthingo ngento engekho wayekhuluma ngokudla okudliwayo manje sikuleyo ndawo ke enjalo manje nami ke ngoba ngabantu basemhlabeni angigcini lapho nilula nizawukwamukela konke lokho ikakhulukazi ngoba inhliziyo zenu vele zinesililo nabantu abaningi enibakhalelayo ngaphakathi enhliziyweni zenu ukuthi awu noma kusilahla lokho kodwa awu ngosibani bani awu ngosibani bani usho njalo umbhalo uthi wathi mawusulicela umkhumbi kaLothi sekungene yonke into weza umfazi kaLothi wathi uyabheka ingane zakhe azikho isele ngemva zisele sonweni zithi sono simnandi asazi ukuthi singahlukana kanjani nalento emnandi kangaka wayesephenduke sebheke emva inhliziyo yakhe isiba nosizi ngezingane zakhe akabe safike emkhunjini waphenduka isiduli sika womela khona lapho baningi esihlezi nabo la kodwa abayiduli nje zikaSawoti ngoba inhliziyo zabo zilangazela isono inhliziyo zabo zibona ukuthi bayathokoza laba abahleli esonweni futhi thina iyona nto ebese siyejwayele le besihlala thina endaweni othi mawungena nje esangweni ungene ngeimfijoli zikhala ziyele nabafazi abaqedisa amakhanda abadansayo uthi uqambe uyofika emsamo ubusukhohliwe ukuthi uze ngendaba kaNkulunkulu bese kukhala imikanenezo kunjalo kuyaziwa ukuthi kunjalo kubonakele kunjalo kunobufakazi bokuthi kunjalo lengazikhohlisi asizukufinyelela sonke khona abazolahlwa ngale kweJordan khona abazolahlwa ngale komfula abazothi befika nje
bebebona bekhumbula ukuthi ngaphansi kwalomthi sasenza ukuthi noSibanibani aqalaze hawu uphi yena na khumbula isono ukhumbule isono abazawusinda bayawusinda ngokuphephisa nje ngokuthandwa uNkulunkulu bayasinda ngokuthandwa uNkulunkulu kodwa okulindelekile kini kukhona laba abantu abangekho phakathi kwenu balindele ukuthi manifika phakathi kwabo nifike nendaba kaNkulunkulu balindele ukuthi manikhuluma bese besho bethe ufanele lo akhulume kanje owasethembe izindlela kodwa bakhona abazongabi njalo abazothi awusasimuzwa nje lo ethi uzama ukuzenza uyise qinisa imithetho sathula nje silinde lesisikhathi ngeke sikwenze thi besivele futhi singakwenzi lokabekusho besimphikisa nje ekhona singenandaba naye cha ungangaba nandaba nami kodwa pasopa incwadi esifundile ithe lendlu oyakhayo uma uNkulunkulu engayakhi noma ungakhuthala kangakanani iyize ayilutho kusasa uzonethwa shiswe ilanga ikhona ngoba ayizukuphela izoma nje phakathi nendawo hambani ngobuqotho phambi kaNkulunkulu akho umuntu lapha okholelwa omunye wonke umuntu uzikholelwa yena uThixo belikhuluma njalo lento lithi wonke umuntu akacabe yakhe indlela wonke umuntu akacabe indlela yakhe ayeke imithwalo yomunye umuntu ngoba ayizangokusiza ngalutho uzoyikhathaze ngomuntu kanti lo muntu ubalwa kulabantu abanenhlanhla ebengikhuluma ngabo kulezi insuku ezidlule uNkulunkulu angabalelanga kubo isono kodwa ungabozikhohlisa ngalokho busu uzibuke esibukweni busu uthi hayi nami mangibuka nje ngifanele ukuba yilabo abantu uNkulunkulu angabaleli kubo isono ubonani bona ngobunjani abanje ngawe nabo babezazi izono zabo becabanga ukuthi bayolahla abakholwanga mabenikwa indawo enhle asazi-ke ukuthi phakathi kwenu umoya wokumethemba nokumthanda lo Nkulunkulu enimlandelayo ungakanani noma ukhona noma ukho yini nilindelekile ukuba niwuvuse lo msebenzi kaNkulunkulu ungalali angisho ukuthi nibe ngcwele noma ningengcwele kodwa ngiyaye ngithi kini ungcono umuntu oyahlala eduze kwendlela mayisekhathele athi hambani ngamandla sheshani qinisani ukukhathala nina hambani niye phambili uyibona kuNkulunkulu abantu abakhumbulayo lapho noma benezona hayi laba umuntu oyameme athi wozani simkhombise lo ukuthi thina ngeke sikwenze lokhu akukhulumayo bakhona abantu abanjalo uyathi mayifikelwa ubunzima bokwehlulwa isono athi hambani niye phambili ningaphiki nami mina sengibandiwe lapha
ngcinele ubumnyama manje kodwa ningezi kimi hambani niphikelele kuNkulunkulu iloko kulindelekile kini ukuthi lo mthwalo kaNkulunkulu niwuthwale niwise lapho ufanele uyakhona niwise lapha ufanele uyakhona sengathi uNkulunkulu wenu angaba nomsa athi mayibheka anithande uthando luhleke lwasezulwini yilolo lokuba uNkulunkulu akuvikele esonweni ningaphakami nizotuswa kakhulu nizoba ngabantu abakhulu abangamakhawe nibobheka lobukhawe benu abanye abazukuya lapha siyakhona nabo lobukhawe uyawuvalelwa ngaphandle kwamasango nabo ubuqhawe bakhe lo wanele watshelwa ukuthi uyiqhawe wawusukhohlwa awabe usagcina lokhu nalokhu baningi abazokwehlelwa yilokho ukuthi thina njengoba usibona nje ungaphiki nathi thina noma singasenzi isono kodwa thina siyithemba ezinhle thina cha uba ithemba ezinhle akuyo nje ilungelo lokuthi umuntu enze isono noma isanhloboni no nalezi eninye nithi zincane angazi ukuthi sibe sincane sibe sinjani ngoba isono njalo asikho isono kuthiwa sincane isono kwaphela uNkulunkulu abakhumbule bonke abantu besinabo kuloku kuhamba okuthe sisaphokophele nabo ukuba kufike lelo suku uNkulunkulu wafika isikhathi sakhe sokuthi ababize uNkulunkulu ababone labo bantu ngoba sisebenzile nabo kakhulu sisebenza indaba kaNkulunkulu nabo bezimisele ukuthi lolu suku liyawufika besekhona angathi uNkulunkulu ke angabakhumbula nabadala nabancane ngoba sihambe uhambo olunzima nabo obuthukulona kube nzima ukulifisela omunye umuntu ngoba uyeza ukuthi umthwalo uthwele hayi uyasinda ushambeke uyakhuluma ngaleyo nto baba ngilolu hambo olo sisi besingukudla singamanzi esiwaphuzayo ngoba sonke njengoba silapha besihambe ngozini
singafihlelwa sitshelwa ukuthi wena ensuku zakho zibaliwe kodwa naqinisela ngabekezela ngithi ke kini ningaboni lokhu kubizwa kwenu ningakulahli ningabe senibabakhulu ngaphezulu kwakho uNkulunkulu akabathanda abantu abanjalo ukuthi mayakha udumo lwakhe ngabo bona bese becabanga ukuthi bawudumo bona ayikho into enjalo uNkulunkulu uye udumo ngolwakhe lonke wena uma ebizile wakubeka phambi kwakho inhlanhla le enkulu okufanele njalo uma uguqa ukuthi inkosi ngiyabonga ngoba wangibeka phambi kwakho wangihambisa ngendlela yakho ngingazi ngenzanga lutho ngingemhle ngingcolile nginezono nje njengabo bonke abantu uNkulunkulu abathanda abantu abalingisa umfarisi lo wayekhuluma nomthelisi ukuthi ngingcono mina kunalomthelisi ngoba umthelisi nomfarisi akekho ngcono kunobani sonke silwa impi eyodwa yokuba sibe phambi kaNkulunkulu ngaleli langa lomhlaba kuphela manje makukhona okuncane okuhle uNkulunkulu akwenzile ngawe ukubonge ngezikhathi zonke ukubonge ngezikhathi zonke inkosi akuncane lokho ngenze khona mina ukukhulu emoyeni wami ngoba bengafanelwe lutho imvama yethu sonke ngabanye ngaphambi kokuba ufike lo buthongo ziyabuya izono zakho hayi zomunye umuntu uneshwa umuntu uyacabanga ngezono zabanye abantu ubuyelwa ezakho uzibale uzikhumbule ngahamba la ngenza la uthi ma uguqa uthandaze inkosi ngithethelele ngakwenza lokhu nalokhu omunye umuntu uyasabe ngisho ukukhuluma isono sakhe asivume ngisho esiguqweni eyedwa engenamuntu ubone ukuthi ke kukhona ukuthi asivume phambi kaNkulunkulu omunye ngisho usumbiza uthi woza sikhulume hlambuluka athi cha ngimsulwa mina bangikambela nje osibani bangizonda vele kade ngababona ukuthi banenyanya ayeke ithuba elihle lokubahlambuluke agezeke abuyele endaweni yakhe yobungcwele manje ke ungenzani akukho lutho ongalwenza akukho lutho ongalwenza uNkulunkulu akaniphi isibindi mani hamba phambi kwakhe nihambe ngokwakhe ningahambi ngokwenu ngithi ke kini ke manje nisalelwe into eyinye yokuba ngale kweJordan nifike nisho ukuthi uNkulunkulu simbonile usenzele lokhu nalokhu kodwa ngaphandle kwakho konke lokho akwenzile umthetho wakhe ungaphezulu kwazo zonke lezi zinto uyawufuna ayikho enye into emthokozisayo ngaphandle kwaleyo noma ungambabaza kangakanani kodwa uma ungagcini ukuhamba kwakhe akathokozi ngawe uyabathanda abantu abazamayo uyabathanda abantu abasondelayo eduze kweqiniso lakhe uyabathanda abantu ukuthi uma behlelwa isono umuntu asheshe avume ukuthi ngonile Nkosi ngithethelele
ngigeze ngehisop le yasezulwini ogeza ngayo bonke abantu obathandayo nina-ke okwenu kubani batshela abantu uNkulunkulu sambona enza into enkulu ngabantu abayingcosana awukaze kwenzeke okunje ngaphandle kwaseBhayibhelini lapha njengoba bengikhuluma indaba kaGidiyoni besithi masifunda le ndaba sicabanga ukuthi hayi into nje eyagcina eBhayibhelini kodwa namhla singofakazi bayo uma singeyibo asikholwa asinakubuye futhi sikholwa uma singakuboni lokho uNkulunkulu asimboni asinakubuye futhi simbone kodwa mase kubona siyambona uNkulunkulu uma sikholwa siyamkholwa futhi noNkulunkulu ukuthi ukwenzile ngathi ingoma ekhulu namashumi ayisihlanu nesithupha ikhulu namashumi amahlanu nesithupha inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano Vutelani Yecilongo Obaceleni
Baba Nkosi yasephakameni wena owehla ezulwini ngoba uthanda thina siphambi kwakho Nkosi nayo leyo mthwalo Nkosi owasibiza siyithwele ukuba Nkosi uzosethula yona siyaze endlala kuwe Nkosi ngoba usigeze usiphelelise sibe bahle siyacela Nkosi yasekuphakameni ukuba sifanele Nkosi ukuba ngabantwana bakho singakudumazi Nkosi ngemisebenzi yobumnyama cela Nkosi ukuba inhliziyo yethu uyeluse wena uyihambise Nkosi ngendlela efaneleyo ngoba thina Nkosi singabantu basemhlabeni le inhliziyo Nkosi iyasiphunyuka njalo le inhliziyo yethu Nkosi iyathanda lapha kunamaphunga khona amabi siyacela ke Nkosi usikhiphe usibeke Nkosi emaphungeni akho amahle afanele abantwana Nkosi bakho sikhumbuleke Nkosi ukhumbule abafowethu nodadewethu abahambile Nkosi ngalendlela yakho esingasababona abangasekho emhlabeni ukuba Nkosi nabo ngalolu suku ubameme babe khona phakathi kwethu siyabonga Nkosi umsa wakho osenzele wona bokuthi Nkosi wena ukhethe thina ukuba uzibabaze ngathi namhla Nkosi sibona into engakaze siyibone ngenxa yakho ngenxa yodumo nomsa wakho siyacela Nkosi usikhumbule singakwephuci lolu dumo lwasezulwini silwenze lube ngolwethu ngoba uma sinjalo siyawulahlwa ungasilahlike Nkosi yasephakameni siyacela ke baba ukuba uzibabaze wena ngokwakho kwasezulwini thina Nkosi sibe izibukeli zobuhle bakho nodumo lwakho konke Nkosi ukukhonza kwethu sikubeka kuwe ngesakho sodwa isandla nanini kuze kube phakade amen Amen. Yeah.
sizohlabelela ingoma yesithathu. Ngicela omunye ahlabele. Nkosi sisiphakathi. Yeah.
igama elilodwa ngaphambi kokuba sithandaze. Ngithanda ukuthi kini namuhla sifike esiphethweni sohambo obesiluhamba. Abaningi-ke bebengenakho ukuqonda okuphelele ukuthi lolu hambo esiluhambayo olwani. Uhambo ebesiluhamba bekuwuhambo lokuyogeza igama Lwenkosi uThingo Lwenkosazane ebelethukwa ngenhlamba yokuthi lwaba yiqobi lwakhetha abaholi ababili bakhethela isikhundla esisodwa. Ngomhla ka-17 nangomhla ka-18 ku-October ka-2016 ijaji liyobe liyogeza okokugcina igama Lothingo. Yilokho-ke esikuhambelayo. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano. Baba, Nkosi yasekuphakameni, wena owasibizayo sihambe sizula, wasithanda Nkosi, wasifaka ngaphansi kwephiko lakho. Siyacela Nkosi usibuyisele endleleni yakho. Siyacela Nkosi usigcine ngethemba. Siyaluzwa Nkosi ulimi lwakho olukhulumayo njengamanje. Siyabonga Nkosi ukuthi umthandazo wethu uyawemukela. Siyacela-ke Nkosi yasekuphakameni ukuthi uma sihamba lolu hambo olunengozi sivikelwe nguwe. Nalapha siyakhona Nkosi kukhulume wena. Kwehlukane Nkosi amanga neqiniso. Ngesakho Nkosi sandla. Kungabi ngokwethu emhlabeni, kungabi ngokwabantu, kodwa kube ngokwasezulwini. Siyacela-ke Nkosi yasekuphakameni ukuba usigcine, usivikele kukho konke. Ngelakho lodwa igama nanini kuze kube phakade. Amen.